Шакунзенде чуваш енбе рашири ял шамрыгзен союзы пірлешлі Сибирге кележу алыбуса жереплетреш. Шага тывай тарыхенже икемеш худ иртне аграслетра бульжа. Ондагы жал терлі сфера ішлеген пенде пилештерітла хастар бұғынжа. Пызыки жатывайзем палаткызен лагеренже кетсе илзе вырнаштарджеш. Виже гунабыны слёда педагогсем, тухтарзем, агропромышленность комплексенже культурара дрожаганзем келзе житня. Хыназен кунда иртерне кашни заманча узылы булдырдезе дырышны ергелю жезем. Шавнамай анлы программа хадерленя. Ял буласлығы женщине дыраганзем терлі спорт военже тубышреш. Осталы гурогезене тренингсыне худшынжеш. Пірлеги пызы канашлура тывандырыхне адаландарас енебе хайзен жуғышкымылне балыртреш. Слёдын теп вырыне пулас ял шамрыксен кужебе калажу лабаме булзадыджа. Вол икширалы жинна буштарджа. Пуғыннезембе регион ердюжи Олег Николаев. Рашири ял жамрыгызем пірлежівін союзінжен келнезем, министрзем канашлареш. Слюда республикан тірлігі дезінжен хайзене хумгандараган идузембе, адалану проект жезембе житнезем, правительство пайда жезембе ушын галашма булдарджеш. Кажалдан урожай. Общественная организация борузем тоже не спорте не беща забуна яла на лекрень. Я уезжал в предприятие земпушинного булдоражуна, ты организация земли. Ща урожаешный дешли терзарашен, тоже кашни районда ответственный земду вапор. Кунанди тептелев кашни ел добрунаган, хайн желание бузан, кайза спортпа, терле вайзембе уляма булдораж. И кайран лайфи земли перень республика жайнже мордаш. И кажал я уезжал в министерстве, тоже кажал да мушла задел добрунаган сарюны вайзанир теребушлать кергуне вара, щак федералы площадка рагайза. Республика честнее хюделемеле булача команда. Твай жеринжетель был на шамрыксем форум буласа кетнине білдерджеш. Пидину май интересле мастер-класс семер цебраща, чунчерерень кадепер малала манипулать, хамрн команда жензен пурин шенде алдудапар, шутлапар взем шиндереща и перевали канажа. Пидину май наград земель глеща. Щак след сем пидину май щене шугуш сем пирин пушра шурадаща. Щамбада щамрыксене щаганда изегелес пать. Виде кумылган савын загилет пыржанында. Бұл мероприятие щамрыксене ялда бурна ганзене пыржамара бухать. Щене шугушсене бірін щене шугушсенбе. Паллашма май барат, шағынбе құрза калашса, бірі-бірінбе сағынатыр, малла ішлеме, қамыр ішсенжет, егерлі қатерлі жерде іштетір, тада вой бұқат бір, тада дәрітларақ ішлет келет, и чи герли, чи пилжегенні бұнда бұл бірінбе ұрық районзерде күтшімай. Иры бұжарыва майыбен елана керце, унан шайне пілдерішне үстерзе бұрат бар. Ял бұрныша хуларинжен улжынза андыдыр дезе дырыжат бар. Пірлехи кашни жуғыжа проекта сире пурниде явыштарас келет. Палыртре республика бұшлығы Олег Николаев. Пурде галаше воде шак форума возем шулдала хушик кітсе бұрынна дезе. Ман жұтпа шак сымақсем, шак форум малы адаланза бұрасыне үнен дереген ябала. Мүшін дезен шағында шамрыксем, ялды шамрыксем бұғынза, бір-бірінбе галашса, бір-біріне терлі жуғышсенбе поянатны бол, ман жұтпа чигерлі ябала. Шағындан ғайны ғышын өзем теле проектсен туза, өзене пұрныша кірсе бұрзасын, пирин пұрныш палақынде тада адаланма бұлдарад. Тада шақна шамрыксем хызем туза бұныбе палақынде өзен пағалықыде шеденесе шанзадырабе. Чываш енгіларым Вале Алиса Александрова, Венера Енейкина, Святослав Петров.